Hola colegas irahotu, fila fale hamutu ko hau iha hau nya kenal Roman Tamion. Oke, iha video idane hau si foto tutorial kona ba aprende toka gitar ninian. Iha ne hau si fo hanorin husi nada dasar G mayor ninian. Oke, ba colegas irane be ma foin mak atau aprende karik mai ita aprende hamutuk. Oke, nada dasar husi G mayor ninian mak primeiro chord primeiro G. Modelo G modelo chord G mayor ninian mak idane. Se colegas ira de vida sekarang nene ambil hari ya gambar ya sorry nene oke. So mai taba aprende hamutuk nara dasar husi G mayor nenian mak hane santuir mane. Oke, idane fuen chord nara dasar husi G mayor nenian. Nemak nada dasar husi G mayor ninian mak G C terus my D alai vale my G. Oke, harus repete vale. Oke, ne fue nada dasar G. Ita usa tan minor au di completa chord husi chord G ninian. Oke, harus repete vale. Ita usa hamutuk chord G mayor, nomos ita usa tan ho chord minor husi chord familia chord G ninian, oke? Mai ita aprende hamutuk. Harus repete tanda lidah. Oke, colegas ira, quando colegas ira de vida sekarang harus repete tanda lidah husi chord nada dasar husi G mayor ninian. Oke, colegas ira harus repete tanda lidah, mai ita aprende hamutuk. Oke, hansane colegas ira hau usa metode toka nenek husi nada dasar G mayor ninian. G pues C D E minor D minor A minor pues mai fale G. Oke, irane chord husi chord G biasa. Sekarang kita toka usa chord nada dasar husi G mayor, sekarang kita usa husi chord G mayor, hakarak toka fura keliutan, kita beli usa mos metode de segundo nene. Irane mabolo toka variasi husi chord G ninian. Sekarang colegas irabe atau aprendetan, beli usa tan ira metode segundo ne. Mai ita aprende hamutuk. Oke, colegas ira.
E minor na itanihan idane liman ikun iha fio nomor un nene liman seda karike liman midar iha fio segundo depois liman claran iha fio nomor 4 liman hatudu iha fio nomor 5 sene E minor. Depois B minor na ita hatundet liman ida claran nene liman ida nene iha nomor 3 fio nomor 3 ne hanian mulai declaran det ini jadi B minor. Depois A minor ita bela hatundet ida fio liman hatundet maitan crack det maitan nomor 4 sene det mas bele. Oke, how toca repete usa chord variasi si chord G mayor nian. How repete tanda ida colega sira maita aprende muito. Oke, colega sira harus repete fali usa metode primeiro ou metode segundo. Ya metode primeiro usa chord G mayor nian, mas usa kunci biasa dedet. Metode segundo nen makan sentuh mana? Oke, colega sira hidane maka fuana tutorial kona ba aprende toca gitar husi nara dasar G mayor ninian. Iha video idohin ha fuana metode primeiro ho metode segundo. Conforme ba colega sira be maka conforme ba colega sira atuja. Metode de primeiro ho metode segundo ne hanesan. Belemos usa chord G mayor biasa, bele usa mos chord G mayor variau hanorina husi metode segundo ninian. Oke. Ba colega sira maksud video sekarang level halua komen iha craik. Oke, obrigado barak ate iha video sira selok tirmai.